Мамат Карым ака, кандайсыз? Атам 57-ci жылкы. 34-жылғы зайна бұл. Шының бі? Мен атам 24-ci жылкы. Қой десек. Siz Братчы. Тоқтаң. Siz direktirsiz, турабы? Мурунку direktirsiz. Мурдагы direktirsiz. Мурдагы тергөөчүсүз, турабы? Не кылып? Жок. Siz bunu менен чече албайсыз азыр. Муштум менен азыр Не кылып? эч нерсе чечилбейт. Çaylarını alam ben. Soyup yerim. Soydu. Ne kılıyorsun? Ne? Kes olasın mı? Kesip албайм, мен муну мүлктөрдү кайтарыш керек. Kayaka. Элге кайтарыш керек. Элге. Директор болгондун бардыгы жибере. Sen atana bergen mi? Benden Жаркынбек бизди да мына бир операция алып келип баратат. Азыр биз профессор келгенден кийин кайрадан операцияга киребиз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Mındayсыңар. Biz mına bugünkü uçuşda uşu menen toktop atat da. Hem kolunuzlardan gelişince yardım berişingärdi ötünем. Şu balama sebep bolup kalla, balam ömrüne sebep bolup kalıga deyip. Vaktalan barıngarga densoluk bersin. Kolunlarda açık kalsın. Assalamualaikum, жалпы кыргыз элибиз. Биз Юсуфтун мен мамасы тиги биздин акыбалыбыз өтө начарлагандан биз тез аранын ичинде Түркия өлкөсүнө кетүүгө аргасыз болдук. Биз ошо көп врачтар менен кеңештик. Алар айтышты ошо дагы убакыт созсоңор балаңар ошо перелетту да көтөрө албай калышы мүмкүн дегенден биз ошо колубуздагы болгон каражатыбызды алып эле atama bergen. Ооба. Düşündün mü? Атаңыз ким? Ha? Атаңыз ким? Koçukul degen. Койчукул. Менин атам Исак болот. Азырга чейин Ne kılып olasın? 24-ci жылкы. 24 bede men atam 15 жылғы. Ne kılıp olasın? О, атаңыз менен менин атам не тиешеси бар бага? Ha? Жоқ, қандай ағың бар? Жок, азыр мына. Удостоверениең бар? Бар. Какой ты имеешь право меня зачем? Қада, қапке. Удостоверениең бар? Қапке. Көрсет. Удостоверениең бар? Ана имеешь ты право мені тартқанға. Бардык акым бар. Қандай ағың Мен бар? эркин журналистмин. Еркен журналист.